Arkaanni isaa meeqa? Tokkoffaan, lammaffaan, yoom, lammaffaan, sadaffaan, afraffaan, shanaffaan, jahaffaan, torbaffaan, saddeettaffaan, saglaffaan, kurnaffaan, kudha tokkoffaan, kudha lammaffaan, kudha sadaffaan, kudha afraffaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warra dhiyootana wahabii jee asirra olii gad oriyu dhageessanii mi ulamaa'iin ammaan dura waan je'aniin jira. Maal je'aniin? Wahabii jee kana diisa deeysu adaabni rabbii isa haa bobeeysu yaa irkoo haqaa rahmataan nu laali. Wahabii yattiin hadiisa nabiiti irraa dukkanaa barnuurri rabbiiti yaa irkoo haqaa rahmataan nu laali. Wahabii waan fenne hadiisa tawhiida salafaa ni bayaansa malee baaxila khalafaa. Maali wahabiin jecha wahabii jedhu kana mee dhaqaa gaafadha hordoftoota Muhammad Abdul Wahhab jechuu keenya isiniin jaan akkasiimi qur'aanni hadiisni arrahmaanu ala al-arshi istawaan واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ربي ملي وان براهن جبرناهن محمد عبد الوهاب كان ايجا اني دو اخنو وقال بلا ما في وهي خنامتي امكو ما في دبا فردربو نتي قرآن اتي امنه حديث اتي امنه تارغا اسان دوان كان قبان قبنو ارام بينو وهابي وقاني بجانهم بارقنا Wahaab jechuun maqaa rabbiiti. Maqaa rabbiitiin nama arrabsan. Odoo Muhammad Abdul Wahaabiif deemanii Muhammadiyyaa jan warra Muhammad jala deeme jan maqaa rasuulaa fakkaata yeroo akkas jenne janiiti maqaa rabbiitiin nama arrabsaa jiran. Wahaab jechuun maqaa rabbiiti. Alhamdulillah. Allahu huwa alladhi wahaba lana at-tawhid nahnu naftakhiru bihi. Rabbi tawhiida nu khanne warra karaa rabbii deemu nuun jechuudhaaf itti boonna. Maal jechuu wahabii jechuun? Maal jechuu wahabii jechuun? Wanni isaan halkanii guyyaa asirratti as yaa'anii maqaa ulamaa'otaa kaasanii ammaas rabbiin bakka hin qabu je'anii ayata arrahmaanu alal arshi istawaa jedhu awwaalanii arshi irra jiraa yoo yatte rahmaani ni gaggabanii milika nisaani yaa irkoo haqaa rahmataan nu laali. Isa kan jedhu maaliif didaniini akkasiin beektaa dubbii gannisaani yaa irkoo haqaa rahmataan nu laali. Ka arrahmaanu alal arshi istawaa jee isaami mee qur'aana keessa jiramu Allahu mawjuudun bilaa makaaniniin qur'aana namni harfii takka qare sawaaba mana qaba qalam alif laam miim namni qare sawaaba 36 الرحمن على العرش استوى ثواب ميقا واني انسان جولي مخلوق ولقبني ادو دكا هدو بكادني الرحمن على العرش استوى ديزني الله موجود بلا مكان نما قرا ساجرن ان شاء الله باطل ثاني صوب ثاني تك نسني دي سودا قبيدا هردو فدان سنين جاء ان شاء الله اصبحوا داتيسي وتك قفان سني داما واني ازرت ازياوتون akka isaan godhatanillee godhannu arraballee nuti uumaa rabbiitiin isaan hin arrabsinu khalqaa rabbiitiin isaan hin arrabsinu baaxilummaa waan isaan dalagan qofa asbaafna wanni hubachuu qabdan waan takkaa diinii dalaguu hin mul'atin waan takkaa amantiidhaaf hojjechuudhaaf mul'atiniitiitu shubbisaa fi dhiichisa qofaan ammas arraba qofaan rabbiin bakka hin qabu janii rabbii bakkarraa dhabamsiisuu qofaan asiyaa ragaa waan kana ummanni kun ummata baaxilaa tahuu
ragaan kana mee waa'ee diin keessatti amantii keessatti waa'ee biraa gorsa biraa waan biraa keessa laalame mee jala seenaa laala as yaa'aniituma ummata kafarsiisuu qofa ummanni insha Allah alhamdulillah ulamaadha qabanii ulamaa diin qur'aana tawhiida hadiisa itti himtu qabanii ummanni keenya dhaamurraa dhabame ummata keenya jaansuu bira kutanii saniif jecha jazbaadhaan hin dagaminaadha isiniin jenna insha Allah fuulduraaf harkuudhaaf teessaniin isiniin jaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.